بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بناف خدای رحمان و رحیم، حمد و شکر و پسندان بکاملتی رب عالم رب. صلاة و سلام لسر مزن ما قاصد خدا محمد مصطفى به. تماشاوان عزیز بینرین هجا به ما بخیر به. دیسا به برنامه سرنامه ام پیشبری ونه دکات دریه دل خوفکن ام دخوازنج دل وره ببن میوان دستگر و گشت خواه بکن لسر عرض جیهان و کردستان. تماشاوان عزیز ایرو بسرنامه میوان ما دیسا هنه مامۆستا ئەحمەد ئەختاشم خێراتن سەرچاوهاتنە دەنگ بێش خاڵێ بەشتیم خێراتن سەرچاوهاتنە تەماشاوانن عزیز مە ئیرۆ دیوانە خوای لە باژارێ مێردینێ لە مەدرسە قاسمیێ دانیە ئەمێ میوانێ خۆرە لەسەر ژین و ژیانە سید عەلی فندقی باخبن ئینشاءڵڵا مامۆستا ئەم دەست پێ بکەن ئەم دخوازن سید عەلی فندقی خوداژێ رازی بە مناس بن کیە کەرەم بەڵێ دەست پێکێدە ڕەحم و ڕازیبوونا خودای تەعاڵا لەسەر سید عەلی فندقی بە سید علی فندقی مرۆڤێکی متصوفە لە مەدرسەیەن کوردستانê de پەروەردە بووە بە تایبەتی سەد ساڵە بیستەمیندا هاتیە دنیایê دixwazim hinekî jê derketî لەسەر مەدرسەیان jî em bisekinin nexwastim ev çekîm jî em li medreseyan dikişînin medrese bi rastî bûyî cê perwerdehiyê li Kurdistanê medreseyê hem bunun cihê perwerdehî hem cihê hîndekariyê hem eğitim hem öğretim hem hîndekarî hem perwerdehî bi hev rahatin meşandin çünkü li ba xwe da elim yek ir elim şevde nayê veqetandin ji ber wekî di medreseyê de ev rola girt ser xwe û biya wî meşandin mixabin îro em li perwerdehiyê nerin zanistên olî û zanistên fenî şevde hatî veqetandin û mîna kalık û ruh şevde hatî veqetandin kalık ruh û beden hevdî hatî veqetandin di encamê de tişkî çawa derdikeve olê însanekî çawa derdikeve olê berhemek çawa derdikeve olê berhemekî rûyî xweşik dibiriqîne lewra hundirî qof û vala derdikeve olê di îro di pergala perwerdehiya îro de mirovekî winî derdikeve olê yani îro perwerdehiya îro zanîsta îro bi rastî ji derve xuya ye ji derve merû dikişêne cazîbedar e xweşik e belê hundirê vala ye ruh tê tuneyê maneviyat tê tuneyê piştî maneviyat tê tune be çi xwasî pêş ve her jî me mînakê gelek dîtin yani zanyarên gelekîn hêja jên dibên bilîm însanı bilîm adamı hatin atom bombası ava kirin hîdrojen bombası ava kir lewra ew atom hîdrojen bombası li ku dikaranî di Japonya Hiroşima Nagasaki di Helepçe de bikaranî bi hezarê însan qetil kirin kuştin ew ê kuştin di vê modernîteyê de perwerde bûn yani علم و زانستا برێ شارەداری و مەدەنیەتا برێ yani insan mirov pêş debirin belê îro ji ber ku ruhê xwe ji İslamê nasêne ji dîn û ol nasêne li serê însaniyetê bûye bela yani bûye meعنê Hiroşîma Nagasaki weke wexwahetê weke Helepçe mînayê wilo hene rast e weke me got perwerdehiya îro gorî ne gorî rêzikên îlahî gorî rêzikên sîstemê gorî rêzikên sazûmaniyê rejimê tê avakirin lewra ê însan xuluqan dî ê însan çêkir xwedayê Tealayê ji ber wekê însan herî baş nas dîsa xwedayê Tealayê ji ber wekê prospektusa însan xwedayê Teala şandiyê divê însan gorî wê prospektusê bikar jiyana xwe bidomîne ew prospektus jî îro Qur'an e jiyana Resulullah aleyhissalatu vesselam divê însan li gorî vê prospektusê jiyana xwe bidomîne perwerde jî li gorî vêya be wexta li gorî vêya be însan hin ji aliyê zanistiyê pêşkevin û hem jî ji aliyên dînî ew pêş vekevin însanekî xweşikê derkevin holê însanên hurmetkar ew derkevin holê tevî xweşikbûnekî ku hundir û derve xweşik hem hundir xweşik hem dervê wî xweşik ne tenê dervê wî xweşik çünkü tenê dervê wî xweşik mixabin pir zêde pere nake pir zêde çê nabe divê hundirê wî jî paqij be ew xweşikbûna hundirê wî tîna wî bide derve jî bide derdora wî jî sînerjiyakê çêke bi awayî ji ber wekî ev pergala îro em dibînin li dibistanan telebeyên çawa perwerde dikin berhemên çawa derdikevin holê berbiçavin dibe ki me teşhîs rasta neniye ji ber me teşhîs rasta nenî tedaviya jî em neçê çê dikin em çi xwazî li ser tedaviyê hereket bikin, yani tedaviye biguherin
ام سر بخربتن جی گاوا تشخیص ام راستانینن مخابن تداویابی ام نکانن باش دینن و انسانی که خوشک انسانی که گوری ری و ریچا خدای تعالی تبگر ام نکا درخن هولی و راستیا که لی پیشامیه و جوک بانگوازیا که ام انسان رایدار ام دکن وگرن فطرات آخوه فطرات اوی چونکه فطرات اسلام پروردش دوی لگوری اسلامی به آوا کرن گوتنه گدی مرو کار بج وگر بالی روحی خوبه بله روح لسر فطرته لسر او چیکرنا خدایه بله ایرو دم افچاق روح بجحر کریه خراب کریه روح هاتی جاری کرن راست وقت ما قلت يعني دروي چواسی خوشک به هندروی خرابیه او خرابون دیده در دوره خوشی ده تنی دوی دی جنامینه وی خرابونی دیده در دوره وقتی که وقال کرد در دوره خوش جاری دکن yani insana böyle nişan belirseyen dugot belki merve ki hoşik insan ki hoşik jeder keve alime jeder keve lava ilo şimdi besanan demek ki zaruki me belki yeter ki xerane bil yani bir çare ki nelenlerin au nerin hadi göhertin deve noktayı da pergala perverdehiye bir göhertin teşhis baş bir dayin olu gori veji tedavi bir çekin jar un hasbekem derbasi serdema Seyyid Ali Findiki Seyyid Ali Findiki سيدايكي متصوفة أهل طريقات دي سردما نوجن دي جاية مودرن يعني ست سالة بيستمين ده جاية لورا برهمين وي نافاروكا برهمين وي كلاسيك دو شوبا كي چوية دو شوبا ملاي جزيري فخية تيران ملاي باطي أحمد خاني دوي سلسلة ده شوبان دي هاتية بطايبتي جي أمكانم بيجن سيد علي فندكي ری و ریچا فقیه تینان مشیایه یعنی به کرمانجی که خروم نویساندیه کرمانجی که ساده برهمی خواندایه زمانی شیرینه زمانی حرکباره هر کس جیه فهم دکه شبرو که به کلاسیک به آوایی که کلاسیک نویساندیه ایرو امکانن ببین هرما کردستانه سید علی فندکی ناسنا که پرکیبن yani gelek insan Seyyid Ali Efendi'yi baş nasıkın. Gava kutu be Ali Rabe او zaniki او helbest او berhem berama Seyyid Ali Efendi'ye. Hosay dınav geldi cigirtiye. Bandor linsen kiriye. Ama teybetiyek berhemi yüdüne jeye. Dülener berhemi yüdü taassup tüneyi. Nijat perestlik tüneyi. Milliyetçilik tüneyi. Tane daireye de çarçova tasavvufiye de hareket giriyor. و تشکی آسایی تشکی نرماله شبر که او د مالبات گونی د پرورده ویه باوی وی کالکی وی عشیراوی مالباتا وی مالک صوفینن ملنن عالمن افتشتای تشکی آساییه کام بیجه بله ورده براسی سبب و سدما گوته مرود سر جین و جانا سید علی فندکی دسکنه گو مرود خوازو ناس بکن وان عالما برجی گلک برنامه لسر شيخ وعالمة مكشانن جاركت بله او ريو شوبا قوتي خدای تعالی جمعت خوازگون بدومینن ریکا پیغمبر علیه الصلاة والسلام کسی گو خواب به سنت آوی گرتنه جمر نمونه و میناکن یک جوانای سید علی فندکیه و اولاد و هرمیه اولاد وان عردایه جو علیه yani cik gring و مهم دکره راسته کی در ریچا خدای تعالی رسول الله علیه السلام و صحابیان و ین وقت مقال کرد اف هلبستان هجا کی در ریچا هم بشو پینش مر میناکن شمر ریبرن شمر ریزانن یعنی جغی نیوان دوی ام تو کسی شوار نکن ریبر ای نزیکی خواه ایش باوری خواه ام شوار بکن ریبر داکو ام ریا خو شاش نکن ریا صراط المستقیم ده بمشن ای ریا مرونی دکن ev kesanın ev kesin bir kıymet darın granbahanın ve mekan bejin seyda dayı buna yem derbas ben beli kerem ki seyda le gori sanlamaya zayini miladi de 1800 dudan le fındıka botan hadi dünyayı fındıka botan le köyü fındık buxwe nehiya dehe navçaya seyirteyi eruh lur hadiye dünyayı beri ve malbata Seyyid Ali Efendi ki
شخوا شیه علی بغدای تن باکوری کردستانی به جیوار دبن. لبغدای گاواکو موغلان تاتاران بغدا استیلا کر. سید علی افندی مالباتاوی پیشوانیوی هاتن لأرزنی جیبون. أرزن كيو أرزن دنابرا مصرج وقبينة ديه قرطانان وبشري دنابرا ويديه جيكي بلند لور هاتين بجيوار بونه بشتي مدتك دنابرا درباس تبن إيجار ارتشا تيمورلنگ و ارتشا تيمورلنگ eriştikin istiladıkın fakina disa naçar deminin beçare deminin icar bere xwadeden serte le serte beqansi 4-5 bava li sertê dimînin. Bi wir bi piranî bi elim mijûl dibin. Weke ku me got malbatek alimin, ji perwerdehiyê hez dikin, ji aşiqên İslamê nin. Di wê riyê de dimeşin, di wê riyê de çabayekê didin. Pişê darin sertê bi nêvanî rojekê bi nêvanî darin findikê, findika botan. ملت فندقی گلی کی شوان حز کن، گلی کی صحبتان دکوه سریوان عجیبینن حز کن، و دبیجن دوی ورن گنده ما بجیوار ببن، و ملتی آورا بکن. اوجی دپجرینن قبول دکن، و پیشی مدتی که دمه که برای خودن فندقا بوتان، اولور مدرسه که آواد که، و بقانسی لور artık Seyyid Ali fındaki lور جدایک دبه. تی دنیایی. باوی وینا هاتیه فندکی نوری یان قالیوی باوی و هاتیه باوی باوی سید علی فندکی سید سلیمان هاتیه فندکی لفندکا بوتان به جیوار بویه براستی zaten سید علی فندکی زاروکاتی خود ور در باس کریه چون بنا خود ور در باس کریه و امکانه بیشن پرورده خود اولی شجم باوی خود ورگرتیه فندک امکان سر هنگی فندکی بسکنش بر چه فندک ناوی کی تایبتیه نهیا فندکی گاوا کوش دور و ده تماشا کردن به تایبتی جی ایواری شف وقتا روش داره آوا دور آده تولید نره وقت مینا مومکی خویاده به به تایبتی شف کی وقتا لفندکی تی میزه کردن وقت مینا مومکی تیدن شخوا zaten موم و فندک همان تشته aynı تشتش بر وکی نافی خواه شوی دیمنی شوی خیاکری دسینه و دوی علی فندکی و وقت ده مخلص olarak şimdi گفت سید علی فندکی نافی خوب کارتینه علی کارتینه ده دسپیکا دیوانا ویش دوی علی رابه برهما وی اول دوی علی رابه شخور دوی خطابی خود و من مخلص olarak جی نافی خوب کارتینه پیش مخلص سید سید علی فندکی سیدیه او سیدیه واش کته تا دگه امام حسن کوری حضرت علی سید بنا واش شورتين دبن سيد وزاتن علي نافي بخيه وفدكي جي دايك وين نحيا سيرتي اروهيه شبه كيس سيد علي فدكي حيسد ونوت الدوا حزار وحيسد ونوتو دودان غوري سالنامه زاينه ميلادي تقويم هاتي دنياي و 1967 جي وفات كريه چوي سر دلوان ياخه امكان به تمنكي ببركت نيزكي 75 سال جيايه ده 75 سال لدنیای مایه و زاروکاتی خواه جوبونا خواه لفندکه در باس کریه پشتی فندکه پرورده اولی لجم باوی خواه وردگره پشتی و پرورده در باسی گندی هارون آنده به گندی هارون بخواهی به فندکه گری داییه چند سالی بحث که به چند سالی yani ورده تم تشکی net tüneye معلومات پشتی çünkü düve döneminde insan digihiş hemen derbasi ilim dibun o şu ilim ci digeriya teneli ci ki ne sekini amled nare dijana Seyyid Ali Efendiki de gelek ci gohertiye gelek volat gohertiye afte çuate ilim lu kube Seyyid Ali Efendiki baradu ilmi dayı o giyaştiye barada xwa çünkü kuji beguman medreseye kava kiriye lur medreseye de alimti kiriye o fakı perverde kiriye وی آوی جیانا خواه بداوی کریه. ناوی باوی سید سلیمان ناوی دیاوی جی مراری خانمه به توایی 3 لاو 2 keçik
5 زاروکی وان چه دبی نها هر 5 زاروکی وان جی وفات کردیه نه لدنیاییه او پروردهی او خوی بوجی دی باب خود دست بکر بله پشره چو گنده هارونی هارونان بله ور به yani معلومات چقدر سمره بالکو جمکی کشان سیدای خوندیه پشتی هارونان ام دزانن که سید علی فنکی درباسی فرقینی دبه فرقینا دیاربکر دبه لفرقینی لمزگفتا بهلول بک لمزگفتا بهلول بک لجم سید عبدالرحمن دمینه اولور پرورده دبه سید عبدالرحمن بخوجی مفتی وی دمه ای فرقینیه پرورده خوی اول لوردگره و اجازت یکمیجی لوردگره حتی ده لگوری برازیوی مل سید ارزن دین زمان دبیجه کو سید علی فندکی گاوا کو دبو هاوین وقتا تنه وقتا گدم وک فقیه دن لگندان ندگرگان زکا بلاو ندکر ما مسلم لبر بسکنه هم گفت نبودن خاله بهشتی بله بلا قصیده کش قصیده سید علی فندکی مرا بکنه کرم علي رابح طاكنجي تخاف البيب في رنقي بشوق الباش في زنقي هر الراس ريب جعدي تبي فايدة عمر براش قلبي خلعي رونان هجي قنجي تجفوران رجعت تشوب عردي بكى توبة بعقلي صوف يا بعقلي بإنصاف نكدي سابك إخلاف دبي صوزو دعدي بجري حالي وين نبع مغرور بذي مالي قناع جيجي دمك خالي دش يا غرد قبر داي دنيا هاتشي رابع فقير وشيخ وغابة جبر مرني خلاص نابه تشهق وغمد غربي داي يا اي صاحبي قصري دما كنت شوي قبري نظام شوابكي صبري دبي توزو دغبري دا قلك استيدا مريانه دما چون بونه پوشمانه فقط بوریج دستوانه کسی چوی نای بشونه دا دنیا ملک کسی نینه
چقابه بخت و خاینه کسی گه بدیه و دینه خل برد ده پیدای ده بس رازي وكذابا جبي نومي بك شعبا نسبك بابي جشن قابا ذات نمني دحر يداي شرا هندت بفكري نزاني قيتي بمري لسر خبهنك بقري وكا يخسير حبس داي بنهر الأهل وقت خو دنيا بابج قلبي خو بك دور بين بدست خو بنهر آخرت تداي جبو دنيا ترحتي جعمري آخرتي شحتي بقلبي خوك تحتي قدر ما بيد وعزداي بقلبي خوك تحتي قدر ما بيد وعزداي بله ساعت خوش مالی آوا خدا جوار راضی به ساده مهر نوبرکه تماشاوان عزیز بینرین هجا پشتی نوبرک کرد امل پیش بری